Karbiang no berta kithanjia bangni sami kachirong parpi. Aprangsi berta thipi pen arjuitha. Aduye hoy kithir thip kacharai kom lapen kelang chari thek theder ajok Karbiang long along le philang nang chekom bomlo. Congress candidate Sumrong Hang lapen Sonjip Teron ating MLA election kachipati dunjep han nomination alodi siari deng ke jogdam. Karbiang long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang ke dictatorship loksi ke klempusi Sumrong Hang ning Jepon. Dipu Ward number 4 along Don Pliehen make a show. NPP Danglok Independent pen Karjab Dunji MLA election ahud siari deng nomination alok ke jogdam. Dipu Kala Kendro along Ingdeng Plike Pakethom AJYCP Mahang ke Thekarni Katalon. Karbiang long lapen Lamding Hojai district pen ahoy kachikoy not Forest West Division Borlang Fair Forest Rangescaper lo kang arong mati Khangar Bosti Forest Beat Office angkang Phare suri sose adang kethe along le mati 1000 hectare plus adang thepi along langka hojai Lamding lapen kaprek adim pen kengsang parok aswatum nang ingbak si han katiki pen pathelok pen si aron re pen longle nang che raibor ibomlo tangte council kachariatu border chairman arpu kedo asai koan klem chunlo Karbiang long Autonomous Council kachari akleng dun kleng sarpuatum Karbiang long aduya hoy along le philang koan cherai komlo kachar ju aporlo lapen hamphang asong doan atum setami ingsam dun risi dodun clip pomapu charju nangkokpo athe akaprek hamphang asong japi lapen ratchari asong japi mate political leader atum setami khai lapen Karbiang long adui ahoy along le phelang kacherai komji aphan pusi semetang rintilo bonta koan si khai lapen Karbiang long adui ahoy along le phelang cherai kom unloma cherok tok pen dora Lamding kedo kang arong mate Khangar Bosti pu ahawar humrit dampur lote chini pamepo manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang long District Congress Committee atumpen Ningkache thepen non kebangji MLA election along kachepate dunjia phan pini DCA sai hem along Dipu LA constituency Sumrong Hang Lapen Haraghat LA constituency Sonjip Teron atum nomination alu ke jogdam pen ongdung Congress atum chetongdun bangsu nomination alu ke jogdam det pen aphi Sumrong Hang pherang ke angnu ke jaike kebangji Karbiang long Autonomous Council MAC election ke Congress si charipon polapen non nili Dipu LA constituency ke highway lapen kaching thora sai claim damponji sonsi BJP le do bomlote khaisu inglong aswaphan ke pavir deji ABDC ke claim pon puta ningje pon claim bom arlo hidden policy do loson chini dun si lailo nele polo non ningkan capture pong bom ke article 244 e lama bangke ki elam lo Lanom dobom siksidul pawaran tagirden. Satang te nang di Congress pen Here mimi angang. nang di Congress pen BJP long ke bang joi lake non ticket kilong desi lake BJP long bang joi lake amethang apu hom politically hala bang sonang le thang kalbe Autonomous Council se nang Madu ta apu hom politically lake Sumrong hang apu hom politically lo Tuliram rong hang apu ta apu hom politically Lakin public hampoti la. Lalu alang cerai krimi, alang dictatorship temeret, alang ninghang ling tangka chopo tangnako. Lapu non Karbiang long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Council kachari bomke dictatorship si ke claim pon pusi pherang ke angno ningje pon. Lapu Haraghat LA constituency Sonjip Teron pen kaningje pon ke jong si nili high dead lo ulotangte raraphan ning arlo pen ke claim ke damponji lapen owekimi atum boreng awar sayaphan claim ponji sonsi articles 244A Assam Assembly along lampale pen angsong anta chesong ponji puta pherang ke angno ningje pon article 244 bangke lake lidung Karbiang longa hitin baitung Karbilong itu ye blab long sidul sian narf tengol lagi sechet hebong la si article 244 bil chesong ponji
lapen house long sita la support bangke nili jong simo Congress party ben nili hai sita la house long la support nili bang hai ji ji aku unten itu angsong level sita itu central fund sita la ke penakan itu so abi bang itu tinali kona vote pensilong pon pening kai pun vote pu bangke nili cipinda kare rason bangke nili ni hang he cipinda ke BJP tu cipinda tab rai sini bahai cipinda itu te ke hai bangke highway ko la ke khatang lo la ke 100% lo la bang ni News Desk Report, News Fast Karbi Anglong. Non Kivangji Assam Assembly Election ahut Karbi Anglong pentame. Kasepati dunji amen. Piniki jutsi nomination alo ke jok arnilo. Lasi NPP pen danglok JDU Independent pen karjab dunji an. Nomination alo disiasai hem along ke jokdam. Lapu NPP Dipu LA constituency Rajantimung Hauraghat LA constituency Chomang Teron atum pentame MLA election kacepati dunjia phan nomination alu jogdam sonsi independent pentame VDC chairman Barim Dilip Be tami Dipu LA constituency pen karjab dunjia phan nomination alu jokpen MLA election kacepati dunjia phan pherangke angno pachini pon. News Desk Report, News Fast Karbi Anglong. Atum yanar lopor phai krehini apor Bokajan Block Congress asai hempen rally damponsi roton ingti Congress candidate cycle vek ponsi Bokajan SDO civil asai hem palilo alang lilong kacerap kacetudun Suren Singnar Chunbang KADC Satra Teron Kong Chunbang KADC Surjorongphar Abarim EM Humsing Be Abarim EM Borsing Rongpi Abarim MAC Penchenglo Block Congress Committee Mondol Congress Committee NSUI Youth Congress MMCC Penchenglo Kethegiding atum Chetongdun Roton Ingti Pahainang Congress Pahainang pu Hangtarampon ৰাইজৰ আগত অলৰেডি বিজেপি শাসনত 5 বছৰ অলৰেডি প্ৰকাশ হৈ গৈছে আৰু বিজেপিয়ে যিটো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছে যিটো আমাৰ তৰুণ গৱেষাৰ মনমোহন সিং আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থকা সময়ত যি কেইটা ইনষ্টিটিউশ্যন বিল কৰিছে সেইবিলাক চব ধ্বংস কৰিছে আৰু আমাৰ যিটো কংগ্ৰেছ শাসনত 60 ইয়াৰ্ছ এতিয়া পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া সময়ত যিকেইটা নানা ধৰণৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে সেইবিলাক চব আমাৰ পাব্লিক ছেক্টৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে সেইবিলাক আমি ঘূৰাই আনিব লাগে যিকেইটা বিক্ৰী কৰিছে যিটো আমদানিক সেইবিলাক আমি পুনৰ আমাৰ ৰাইজক দিব লাগে সেইবিলাক দি কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ কাৰণে চাকৰি এইবিলাক আমি আগত যিটো 2 crore চাকৰি দিম বুলি কৈছে সেইবিলাক চব জুমলা হৈছে তাৰপিছত য'ত নেকি 15 লাখ টকা দিম বুলি কৈছে সেইবিলাক দিয়া নাই আমাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে অলৰেডি আমাৰ ইকনমিষ্ট কেইটাৰ লগত আলোচনা কৰিছে যে আমি আমাৰ চৰকাৰ আহিলে কি ধৰণৰ দুখীয়া ৰাইজক দুখীয়া মানুহক যিকেইটা পোৱাৰ্টি লাইনত আছে 7,500 কৈ কেনেকৈ দিব সেইবিলাক অলৰেডি আমাৰ যিটো এক্সিষ্টিং যিটো আমাৰ অলৰেডি সেইবিলাক পলিচি এডপ্ট কৰা হৈছে Pini Difu Kala Kendra Along Assam Jatiyatawadi Yuva Chhatra Parishad Thihek Pen AJYCP Difu Regional Committee Atom Ingdeng Plike Prakethom AJYCP Mahangke Thegarni Katalon Bajikrohini Apor General Meeting Padopon Along Jitu Phukon Pen Maije Pahem Phupon Along Abarim Kese Laichen Ingleng Aluhi Sarpoman Pen Chetongdon Dimasa Student Union Maipu Dhiraj Difusa Women Justice Forum Maipi Bulet BP AJYCP Dun Maipu Akas Bordoloi Pen Chenglok Ongdong Member Satum Chetong Dunsi Mai Ing Samjin Pen Pechun Pon Jitu Phukon Pen Pherang Kyangno Kaningje Alam Arjupon Sinang কৈছিল অসমৰ জনগোষ্ঠী অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ ইলাৰ্নিং পাৰ্মিট প্ৰদান কৰক অসমৰ যদি আজি আপোনালোকে চাবলৈ যায় যদি নাগালেণ্ড মণিপুৰ বা অন্যান্য যিবোৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে অৰুণাচলকে আদি কৰি এই ৰাজ্যসমূহত কিন্তু আজি খিলঞ্জীয়া মানুহে দবদবাই আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাজ্যসমূহত অন্তৰ্জী পাৰপত্ৰ তথা ইলাৰ্নিং পাৰ্মিট আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহিৰাগত আগৰখনৰ পৰা আজি বাচি আছে কিন্তু এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়া 126টা সমষ্টি কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা ওলাই গ'লে অনাগত দিনত আমি কিন্তু ত্ৰিপুৰাৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ আমি কিন্তু গতি কৰিছোঁ Difu Pen Pankaj Deka News Fast Karbi Anglong Difu Ward Number 3 Rongner Dan Chandra Singh School Dungdon Plehem Men Mechudet Bangsojok Don Plehem Along Pido Homu Kasuk Pole Peri Document Penchenglong Ong Dunga Homu Mechopon FPC Birtarit Dunlong Lasidon Plehem Atum Nonajat Tapajok Dung Edarajok Alangitung Aridengalong Isia Hemuta Aridengalong Arilokita Chini Dun
Lapu Pherang Kyanglo Ran Kumar Singh Pen Nang Pachini Dunalam Arju Sinang. ইভেন মই চৰকাৰক ইটো দিয়ক এইটো ক'বলৈ নোৱাৰোঁ মোৰ তিনিটা পলিৰ ডকুমেণ্টছ নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ মাটিৰ পটাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ পলিটিকেল লিডাৰৰ যিমান ডকুমেণ্টছ আছিলে চব জ্বলি গ'ল মোৰ ইভেন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পান কাৰ্ড যিমান আছে চব জ্বলি গ'ল মোৰ একাউণ্টছ বুক জ্বলি গ'ল সেইখিনি যাতে মই Lapen Bapan Sutradhar Pen Alamthe Arju Sinang. কিভাবে কইতে পারি না এটা তারপরে আমি তো ঘরে ঘুমাই আসলাম কারেন্টে না এটাও কইতে পারি ধোয়া উঠতেছিল কিলাইছে মানুষের আশেপাশে ভারুছি ভারিয়া সেটা কয়টার সময় ছিল আগুনটা কয়টার সময় তোমরা দেখছো আমি তো দেখছি মোটামুটি এখন তো 5টা বাজে মোটামুটি 1 ঘন্টা আগে 4টা হ্যাঁ 4টার সময় আমি ঘুমাইতেছিলাম ঘরে তোমার নামটা বাপন সূত্রধর এখন তোমার মানুষের কোনো ক্ষতি হয় নাই না এদিকে জিনিসের পুরো ক্ষতি হয়েছে কোনো কিছু বাঁচাতে পারে না কিছু নেই তারপরে আশেপাশে কয়টা ঘর হয়েছে আশেপাশে আরো 2টা ঘর ওই 1 নম্বর ঘর লাগে তারপরে 2 নম্বর ঘর তারপরে আমার ঘর লাস্ট আমার ঘর লাগে টোটাল কয়টা ঘর 3টা ঘর 4টা বলে গেল প্রান্সিন 4টা ঘর হ্যাঁ নিচে ঘর করতে পারি না ওই দিকে একটা আছে বলে পিছনে একটা আছে হ্যাঁ এখন তো তুমি কোনো কিছু বাইর করতে পারো না কিছু বাইর করতে পারি না আমি এই যে এটা যা পিন্দা আছে এটা আচ্ছা ঠিক আছে Difu Pen Pankaj Teka Lapen Camera Person Vicky Singh News Pass Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong Bothatlang So Hawaralong Ta Saichuti Ketumaphan Ali Kapalong Diaphan Pumatha Ponsi Pini West Karbi Anglong Bothatlang Solong Sai Hem Kimi Ingpu Ponlo Bangso Sai Hem Kimi Boithalang So Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Arideng Pensi Ingpu Pon Bangso Sai Hem Kimi Ingpu Pon Det Pen Api Chamber of Commerce Committee Tumahin Pen Pherangkiamai Phapon Pherangkiamai along Alang Litum Pen Kaning Jepon Atengki Itum dingkul pen no sokam itum kleno pen itum gotian itum no sokam ichi jethan no kasi pidam tang tumi pai creation itum pidam pen sokam chun no kasi health drive chamber of commerce pen industries itum timangate pen chamber of commerce pen itum isi filter amlo ite agreement itum tumi bajilo kasi pini apachini solam Bothatlang Supen Rajan Ronghang News Pass Karbi Anglong Non along so pan Birtang Tonsina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birtakang Ton Pen Nanjiro Itulo. West Karbi Anglong Sport Association Ahin Pen Pini Kechengsi Senior Team Atum Pen Hoki Kapathu Kachepati Damjia Phan Pini Bothatlang So Seldhona Klamalong West Karbi Anglong District Sport Association Kongchun Bang Sonjoy Kru Lapen West Karbi Anglong District Sport Association Finance Secretary Robinson Teron Alanglitum Arideng Pen Hoki Kachapati Dunjia Phan Players Atuma Phan Jersey Pipa Zerdun Pen Anparta Alanglitum Phan Hirjumi Pazerdun Te Niltum Kechengsi Senior Hockey Team lo Pinyani Gangsam Nogao Misa Long Sechipati Phan Kedam Pola to Alanglitum Kedami Phan prepare lo और नीलतुम ला वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिन पेंता अलांग लितुम फान के तोयदुनी फान से नीलतुम चिट्ठी चे दांग लो बस पिन्यानी गांगसाम अलांग तुम दांग उठारलांग सोपेन बारपो मिसान अलाम के आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेंगसी डिस्ट्रिक्ट टीम लो रिप्रेजेंट दुनजे सीनियर टीम हॉकी टीम इतुम वेस्ट कार्बी आंगलोंग पेन तसी 20 प्लेयर्स तुम पेंता ला पेन लितुम ला कॉलेज तुम ता अलांग लितुम अबे पुसिता अलांग लितुम फान akhir jumi piduni fansi nilin macam
Bothat lang sopen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong. Aningkan bang ason thak taksi peningkan aparman dipu manja 7 miles along kedo Siva Mandir along Sivaratri Talondon. Bang sohut ongdung Sivaratri mate Hindu arnam ke kroy aradatum. Chardom chardi ponsi arnama hai mate hirjume hangdun renti. Ningkan kom no neting ke seng tang mon dala timi ke ningkan ko no itala mondir ke 1964 ningkan men sidang mondir ko no nasi non aku non atimi neting ke seng aku meeting ke seng ke jadi hoi ben ke ningkan ni thong le ningkan ko non aku ke mesen dom la muning isi ke ta mane ni tumbang lang se bori lang ya na ke committee apar la pen lang se non market bihekla la pen abhar non non ini sampe chebati ko mane ke abhar ka kangri da dog di sa lapto kangri apa ni tumbang ke mane committee apar pang theri apar sila se ni tumbang ke seng men sila se itu lo lang se ako next year pen pusi ta me lang se pame lang ya ni tumbang ke matha bang la fi je ni tum chot kali la fi la harat angkang ana bang ke je kang thir je ke mela sob tame je ilongri punor athe ilongri ke kang sirong yong lo kangri kang krang pusi tame pang thir be ke me la soba che rat tamanda chuningri lo la an se pang thir nang ji aku mondir ta do mondir bolote ili ke arnam chando madem la si arnam aphan magi ling thir be bang nang ji ke ini ke nitum der dun jinjal hai apang men chingila ape amat nitum mane DC office ta nitum dam lo amat apor hodel akumi nitum dam lo hai nangli tumhanda nili tum nang je tong lo tumi thana ta amat hala nitum ke la मेला के बंदी बोलम ना तो स्मॉल मेला था बीजी बोलम ना तो बातों मत लासो बंग नितुम मेला परमिशन दो मा अभी ना उन्हें दे लो परमिशन ना निली तुम लोग इतना दे Difupen Pankaj Teka Mohor Nebang Vicky Singh News Fast Karbi Anglong. Pinya Birta Lansi Pajudlok Dume Thakme Kardon.